Rani wetu Taifa Stars ambao vile vile pia natumai watawasili kesho ndani ya group ba. Tuna Taifa Stars ambao ni majirani watakuwa wanachuana na Leicester na vile vile Aruba na Macau. Tupo Kigali kuanzia leo hii, tutakuwa tunakuletea makala ya FIFA Series 26. Kumbuka kwamba mechi itaanza tarehe 26 mpaka 31, na kukujulisha kwamba hii FIFA Series ni kwenye finali ya FIFA Series. Kwa faida yako mtazamaji wa SPM Sport, kukujulisha kwamba mechi ya ufunguzi ya FIFA Series 26 tutaona mechi ya group ba ambayo Tanzania watakuwa wanachuana na Leicester ambao wameweza kuwasili vile vile tarehe 27. Timu ya nyumbani Kenya watakuwa wanachuana na Estonia, then baadaye tutaweza kuona Rwanda ambao ni host wa FIFA Series. Usanga iwana imisoro nyinshi bajya gukora ibintu bakabona wana bagasanga ngari imisoro ngari iki ngari basipe bumiwe neza karamani waramu ba cha karamani kandi n'abazana mukanya niho narindi gukurikira ya byahora yagira n'abayobozi ako yari yara kandi afite abayobozi bakamuteza bose uwo bize mukitakoze nabi ni mukishimye nuko mugase Imana yari yarakaye. Njye nabibonye ukuntu yabahungurikije mbona yari ibishoboka. Nabonaga ari yaba bishoboka, nabonaga yakahise abirukana yaba byamukundiraga n'ibikondo kaga petisi kameze gute harya na wa mukobwa ni Lolo harya mukuru nako muraho cyagiye zo bundi baza muri uriya wese nawe n'umwana mwiza, ahubwo ikibazo agira ni uko iyo yahindutse agira ibihe byo guhinduka, ntabwo ari buri munsi agira ibihe byo guhinduka. Sei que memorizar em direto, Venga,